Mokore to kore kemire kia. Naro ni mwanyo esoda. Mariban mwanyo rabake. Mwanyo. Lakini tani matebia account government. Maribanyo ni bakke. Ikiarambanyo rabake. Maribanyo ni bakke. Asa maskani ya manene. Tari kwa tebi account ya mono. However, patebi naende. Ekara moko magenda agira budirango. To treat na maskani ya to treat agira. Na bamba gotoa. Etabi hiyo mwa koras mo bahutia. Aiga na iga to basera banto e bago ikaransanse no mochoko bono moko ndira batenda agira. Kwende ni obra ni se ito kwenda kabisa. No nyambono aite ko basera ni bosi. Onita yongurukira besa. Abana bantu my friend siya basori mo gutwaraga gosema ni bafite abantu ngani ngega abana barata chuba umbiye e function ka rete esabu yesema kana ndasana kufanga esabu sisi mo mtakundi soda ngosoro taika ukona ewe haya asa maskani ya hiyo amanene karatika mheshimiwa mama karatika mama account Nanchire mwana ominto Dennis Makuri yabakwani. Gosema na mami toga. Nanchire Dennis yabakwani. Oyo nera tu abone tsukura nera last time. Ne round iri. Mwakere chinko bitafadhali Dennis Makuri ono. Ana ya ina torna bageni na bama. Torna bageni bachirega. Biya mono sa. Oirango oye. Ana mitombi ya mole. Moga ketere erogo sherekea marera kade. Bya mono sa. Na tegere yosoro muna kuanire. Osoro takuane tibuya. Balenga bana go saba. Omwaka 2027. Rais wetu William Ruto atokonyera osoro abe minister. Amangana ita kabuya. Erine so